Ronaldo uday rangelkai football bakin saitam jong kari Portugal. Haka bawla mi madan ningkong nagap taga Portugal haka World Cup arhajar Henrio. Bat pa unsami madan kadu nagap taga Portugal haka nika World Cup arhajar arpo Henrio. Kata kamut kebansa day ke World Cup kebah Henrio sin mi madan nagam ta jong Ronaldo. Haka ba Ronaldo nagam ta kari Portugal la yoko artli ke trophy haka UEFA Nation League bat ka weka trophy haka European Championship. Artli ke trophy nagam takari Portugal haka Nation League usnam arjat kat khandai bat usnam arajar arpusan bat kum juru haka European Championship usnam arajar kat hendreu. Bat Ronaldo de rangelikai bla yokur trophy hadu sansin haka Champion League. Sausin kan ba udang don haka klub Real Madrid bat sisin kat bau dangdon haka klub Manchester United. Nang ta haka klub Real Madrid la yokur trophy ru hadu laisin haka FIFA Club World Cup, laisin haka UEFA Super Cup, asin haka La Liga, arsin haka Copa del Rey, bat arsin haka Spanish Super Cup. Haka klub Manchester United nalor sisin balo yokur haka Champion League, laisin pada haka Premier League, arsin haka League Cup, sisin haka FA Cup, sisin haka Community Shield, bat sisin haka FIFA Club World Cup. Bat menta Ronaldo haka karir kejeng u lapoi sika kendai spa andrup arkol. Kabadang dona setang live prakol ban poi sika thong kasih hajar kol. Kabala ngau tikena ba Ronaldo sisa unla ban penpoi sika thong kasih hajar kol kumba ula angnut. Haka ba pun kirang lekai kiba mensua kirang lekai football kiba kensaitam kum upile bat kui kiweru kiba don hiya katong ban poi sika thong kasih hajar kol. Henry om padon player kibala ban poi sika dukan katong kaban poi sika kasih hajar kol. Henry imat menta nakaling jong Ronaldo tikena pa unsa poi sika katong kasih hajar kol. Henry kebas ngosi nakam ta jong Ronaldo habalo yokur bunteli kini ke trophy kabadang sa mta kadai bakumno un jale ban yokur trophy nakam ta ka Portugal haka World Cup. Barkatong ka bakadu nakam ta jong Ronaldo kadai haka ne ka World Cup arhajar arpo Henry. Bata da jacha baka Portugal kande kum kaladu haka ne ka World Cup arhajar arpo Henry kabade kasin mi medan ka bakadu nakam ta jong Ronaldo. Kan sadai ke jengketku nagam ta jong Ronaldo haka history haka karir jong ka football ka jong u kaba ulayu korlut ia gi trophy baro. Henry kepadang ap menta kadai balah to sisa ka Portugal ka don jengkermen neam haka ne ka World Cup arhajar arpo Henry. Haka World Cup arhajar arpo Henry ka Portugal ka second tup haka grup K haringkat ka Colombia ka Uzbekistan. Bat kawai na pedeng jong kine ke ban sarung leng baka playoff. Kala bandai ke DR Congo, kala bandai ke Jamaica, bat kala bandai ke New Caledonia. Kumta ngimlapan yos ngau satang katto kanipor. Haga baka World Cup kan sastang ka kadwe trik ubna Jun, bat kan sakut ka kat kandai trik ubna Julai entau senam arhajar apo Henry. Kublai sibun.